Okay, yamma we be akwaba emfa emra atako jache eye GH Live Studio na project a ekoso Kings project ewa adako jache ni yetwa ho mfonyini enso ede kire na me no ka say level a me ka say omo ebe level no omo egusu a omo a level hase ama bibia aye kama na ekire ho omo de anwia ba bigu honom omo de gravels aba bigu enche makotwa eno no edi achire enche both of the gravels na mo feel we nyina ma na level a na omo edi gravels no enso aba bigu so na bibia enso aye kama ewo ahase na medikan aka achire wo se pitch kese na ewo down honom no we no dey closer to near omo was the artificial structure no omo ya hase no eremu nkomo edi ebebere enso ewo channel yi so menem bai no mo yeso adwuma meka ho asem but mini kan emfa we no enso emfa emro na me no ka say medical ka kire say omo dwumadi ye from Blaze Construction Limited nipa odi animo ya Alhaji Salifu omo gusu omo fascinado I think say enche omo beba because omo the gravels aba bigu akire ho a omo hwe sene be ya eniema enso ebekọ kama ewo honom yeto aso edi amawo na ohwe project na how land no enso esiti a na yetwa ho mfonyini enso edi mawo ewo GH Live Studio enso nti project na de eguso ekoso ewo ahase sene esiti no medical ka kire say Ghana Gas ana omo ensa hyase a omo finance ema bibia enso kama ewo ahase enti the new state how sisi adwuma no enso akwakodru ewo adako jache ana ende yetwa bibia enso edi amount ewo GH Live Studio enso be subscribe to the channel or subscribe na wa share video no like na wa comment. So this is the project ekoso enso ewo adako jache, a very nice project at the end of it no se bibia ewie na omuwie bibia kotoko ebenya ultra modern FIFA standard AstroTurf ebedi juma enso edi amakrobia kumase asante kotoko boboku no enti obehwe ekire ho no madika ka che se metwa ho mfonyini enso edi aka ho edi amount gravels no omo di aba begu honom omo ebeye ho adwuma enso edi amo obibia enti sene etie ewa hase enti metwa so na metwa bibia enso edi amount na enso ehu sene enema enso esitie ewo ahase. Tuhwe sene etie na ewo hase na menka na say adjacent to the natural grass na omo aye omo aye eben me say adjacent to their friend say the natural grass because near kotoko so training CCR no ewo natural grass yi top or natural grass top and no madi ka jo say me de ho enkomo de ebebere sisi a enti sene etie enso eno so adjacent ohwe the one land no esi etie na de I mean zoom out to ohwe sene we chire honom fast ye ho san ebefa manim hase ya omo de danger ya bo hase ya kwa ebedu hana land ne so eno nti na mo ka say omo benya your friends stands room or ebenya your friend saying dressing room and as a changing room e wo mti bia kotoko you team no say mo ebo omo early games ni na ewo sofa line alignment no AstroTurf na ewo honom no anka omo league game omo bo ni nyina kometimi abone hase omo yo mebo ne hase ombenya stands na supporters ne ban central form beba no omo so ebenya baabi enso atena na omo ahwe na bibia enso aye kama ewo holomenti ene Dako Jachi project no ana yetwa ho mfonyini enso edi kire enso ewa hase no bibia kire se project no enka nsensenmu omo beye ho adwuma
ama na ye kama omo ema a time say within 1 year na bibia enso aye kama ewo ahasentimo mo amnone a mo hwe GH Live Studio and project a ekoso no ana yetwa ho mfonyini edi ama de ntia meka say amanfo bebra adwene say omo level ye na machines na free ha say no omo adwene say omo stop no omo en stop ye omo en stop me di kan dia ka cho say Gravos we chiro ho me kwa kutwa kono enso de no edi aka ho edi ama na bibia enso aye kama so the state of it no ana yetwa de ama no omo wia say the level no omo level ama bibia atoso na aye kama no omo ewia na omo edi hu dwuma na bibia enso aye kama eba ne sa aha be ye fe papa obo benya ba bia park workers last week buy na container house na mo ye no hono no na omo de iron rods ababikum is last Friday last Friday me buy no na car ababi yi iron rods omo akipu ni nyina enso de awura insider na bibia enso aye kam kotoko last train no ye last week no enumre no me buy no na information me tey na even crab we go insider me di mani aye de ehu bia omo de iron rods ababi gu ha omo de eba be ye hu adwuma me kan say metals omo edi eba be project no ho adwuma ntesisi no omo gwi so anya ye friend say baby a omo pe no baby omo pe no na omo awie na omo aba be ye ho adwuma enso ewo holenti ni ekoso ewo ahase no ana yetwa ho mfonyini enso edi ma me ye ho adwuma nyina edi ama wono ana ye number 1 channel a obenya all these update no benya na episode say emre bam na omoma yakonya episode bia no yede bebrew enso edi a free project a ekoso ewo adako ojaje GH Live Studio onua se unya subscribe ya mesra se obe subscribe channel no obe share video na ma onua na wahu se ana yedi all the update efa krobia Kumasi Asante Kotoko ho Ghana Premier League Liga yebo ensema ewo ye Ghana football mo no yedi ni nyina enso edi brew ewo ahase mesra se obe se adwumadi no edi ama onua na onua enso enya bi ahwe bet die etwagu esisi a eye adako jachi Kings project omo eye edi amakrobia Kumasi Asante Kotoko team no ana yetwa ho mfonyin nyina edi brew ene enumre nti yeko na makwakotwa Gravos no dom dia bago no makwakotwa ni nyina enso edi amount na wahuni ekoso enso ewo ahase medi kan eka kire won no Gravos no ena mo dia begusu nti anwea ana mo dia begusu se na emosia anase Gravos ena mo dia ba begu hase na enche kra o ba be yusu ni nyina edi aye adwuma ewo project a omo eye enso no nti enwea ne gu hase no ana o hwe hase ni so blocks ana omo twa ena so egu so ewa hase no nti anwea no ana mo ye ho adwuma ne Gravos no ana ewo ahase nti project no de bibia gusu a ena so ekoso ewo ahase nti wo hwa se na medi kan eka kire no Gravos no ene blocks a omotwa a omo edi eba beye adwuma no ena yetwa ho mfonyini edi ama ewo adako jachi krobia Kumasi Asante Kotoko training ground so Kings project no project a egusu a ekoso enso ewo hase se be ya bibia enso ebeye kama ewo hase GH Live Studio ani etwa mu mfonyini nyina enso edi ama ende enso ewo ahase nti Gravos no monhwe juma ne de Kotoko beye yewura tumfo say to the second enso beye de amakrobia Kumasi Asante Kotoko na penkra kontomponi afere hene ono IMC chairman edi makrobia Kumasi Asante Kotoko ti Kings project no adwuma no gusu a and so ekoso ti container rooms na make ho asene nie no ana iron rods ene niema akeka no enyina no enso egum se de be ya obi aba ha ontimi mefa bi
ha wontimi emefa bi omo ekipu wo hono se be ya bibia enso ebe kama wo hono enti Kings Project no ho nsem ana yede efiri ha edi ebrew yetwa mo mfonyini yetwa ho mfonyin nyina enso edi ebrew nanti kotoko adwumadie no a yewura tumfo Osei-Tutu the second edi amatim no bibia enso koso ewo ahase yetwa mo mfonyini enso edi ebrew no ti sene yete no di kanka chom di nyina ba koguso na blocks no so a ewo hase no omo edi be yedwumadie no enso ewo blocks na dawson hu ne sa na dawson ma mentwa ne ye enfa nkyerem blocks na dawson blocks na dawson blocks na dawson blocks na dawson dawson pa bia wo hu ne ye se wo hu ne ya mami video ni infama dawson pa Kings Project no ekoso the blocks na dawson okay nti edo besi ha say unya subscribe ya na wa subscribe na wa share na wa like na wa comment edi amai enso ewa so Kings Project ehun komo ana yedi ebremedin edi na ba kwa gracious